Usengithatha ngenye imini uthi hey akujike ngapha. Khona indoda ngapha ekilonga ikubona. Afike lapho ngabamba iqueue. Ngibone nje isizwe ihleli lapha phambili. Bafunda iphepha sesa ngolayini. Ngaze ngafika kule layini. Ngibona lapho kubhaliwe. Uthi hey bonke abantu akade beyojova iCovid bathathile bawu 17 athi sengiyahamba. Hamkhulu buya sengiyahamba. Akwe ngoshona madam phele. Hey abaningi abantu bashile lapha eMongo bashiswa ngamanzi beqhuma. Banamabala lapha ebusweni. Hey Nkosi sibonga imvula kuzomila ihlahla besingena ephumuleni lemsuzwane. Bonke abantu beqhuma amakamthilini anamahlamvu bonke abantu beshona phansi. Into iphuma ngapha kwengubo into ibheke phezulu. Nani mazulu kwayo intaba ngiyayibongela wena ukhona lapha kule ntaba uThixo owayikhona ngemihla kwaIsrayeli sizokuthiwa wahamba amashumi 4 eminyaka uMosi kodwa kafikanga kule ntaba. Aphikelele eKhenani waze wacunulwa ngabantu. uNkulunkulu wamkhomba itshe wathi Mose nanti itshe likhombe. uMose bamcunula abantu bathi hey wena ndoda ngifuna amanzi sinika amanzi somile. Wacunula uMose washaya itshe wahamba wafika uThixo wambiza uThixo wathi Mose ukhuphuke uselapha. Uthe mase efika kuye wathi uThixo Mose unecala wena wangishaya. Wakhohlwa uMose ukuthi uThixo ngamshaya kanjani. Uthi yakhumbula Mose ngithi khomba itshe wenze njani. Uthi ke ngalishaya. Uthi washaya mina. Uthi itshe leli lingumhlandla wakho. Hey inyanga yezulu ngenye imini ingasemnandi emsimbeni yake yahamba phezulu ngendiza iseyihamba phezulu. Ithi ngenye imini kule ndiza sengiyaphuma uThixo umbuzile wathi wena njengoba sathi abantu sibabeke esandleni sakho uma suhamba phezulu labantu abasemhlabeni uthi benze njani. Wathi baphila uma bekubona imoto ihamba nje ebese besale bephila ngemuva. Ayibonge Nkosi. Hey silandela inkosi enhle bangcwele. Ayibonge Nkosi. Unyazi lwezulu like liphakamise iphala liphakamise imbadada ngenxanye lithi lizolethu unyazi